Matul din il-ġimgħa l-Partit Laburista se jkun qed jospita l-ewwel darba l-Kunsill Ġenerali tas-Socialist International. Nħabbar konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputat mexxej tal-Partit Laburista u Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Alex Saliba u Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech. Dan il-Kunsill Ġenerali se jkun qed ilaqqa lill-membri kollha ta' Socialist International li ammontaw għal madwar 130 partit soċjalista minn madwar 100 pajjiż differenti mid-dinja kollha. Id-diskussjoni f'pajjiżna mistenja li tiffoka fuq żewġ temi prinċipali, l-ewwel Leading Together Making a Difference in Government u t-tieni Leading Together Multilateral Cooperation for Peace Building. Il-Kunsill se jkun qed jibda nhar il-ħamis b'laqgħat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun ta' organi differenti fih dan is-Socialist International. Iżda l-qofol se jkun qed jintilħaq fit-tmiem il-ġimgħa kif spjega s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech. Il-qofol jintlaħaq is-sibt kif qal id-deputat mexxej Ġo Lukanda ewlenija f'Paċiville fejn se jkun qed jiltaqa' il-Kunsill tas-Socialist International immexxi mill-Prim Ministru Spanjol, il-President ta' Socialist International Pedro Sánchez, fejn ħajkun qed jingħaqad miegħu il-Prim Ministru Robert Abela u l-Deputat Prim Ministru Ian Borg. Id-deputat mexxej Laburista Alex Saliba rimarka kif dan l-avveniment se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu għall-partit politiku f'pajjiżna u turija tar-rispett li jgawdi l-Partit Laburista barra minn xtutna. Opportunità storika għalina sabiex ikonna nżommu dialogu mal-partiti kollha li huma membri fiħdan din l-organizzazzjoni sabiex naqsmu l-ħsibijiet tagħna, naqsmu wkoll l-ambizzjonijiet tagħna u nużaw lil pajjiżna kif dejjem imbuttajna bħala Partit Laburista bħala pont ta' dialogu. Rabta bejn il-Partit Laburista u Socialist International tmur lura 20 ta' snin e kif leqel tal-kriżi politiko-reliġjuża fl-1961 l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Don Mintoff kien stieden delegazzjoni ta' din l-organizzazzjoni illi kienet tiġiet attakkata.